game na no so etimi eba so na tasem anya asem kotwa enta no pe dwane e wo screws no so na ye ni nkoma kakra eno ada na tasem anya asem kotwa na uwe eno a de we ni emanyina esi ekoye na taso mu so ebo adwuma eja na enye ise kra Rayo Vallecano eno mo prayer beta Crystal Palace enso eto mo bo mo nyatwa atena ba ko ana tasa Brentford team edi ayade se Mateta enso edi tuma edi man so ekoye kama edi mo ntano ada the only kwa so etimi ese na no ade po game ni wie ya ene braba he abanta ni team anso ade play Mateta be he abaso body pa ne support akoda we eno ada utumi se ne manyina ekoye edema no adamuatem ana ya assist ne adije ema je Philippe Mateta ema no so etimi di goal ne ade tumo na no adamu wi ni wie no abanta record asisi anom ya bobo ade ema no time o se ne football career ase eniema enkoye anka abanta yes anka football no kwa no kranka wan we anko head and trust better adese Philippe Mateta eno ada ono ne atenkwa wabo Crystal Palace bobo kono ama omati Europa competition anase adese UEFA Conference League enso adese womo enso enaso and the champions ni na enya sam koto akrabata womo headquarter de Oliver Glasner waba 2.5 years ni already wa wasa ya tuma wabo wade community shield wade FA Cup and wade Conference League enso ade account Oliver Glasner about for the donor fee say Crystal Palace headman dia papa no etimi ayeni ye pa enom aye reporter fee na kate edi aba e woduma de so na no pay me ketrem edi amana winim say sisia no kame say wukọ Europa aye England clubs no ana dominate esansa Conference League no Crystal Palace ana anya ate already na Aston Villa anya di UEFA Europa League edi so mena so na da question na say Saturday UEFA Champions League no Arsenal betimi na this UEFA tournament ni na no akọ ediama England clubs na na enum the question obia enso ebisa ena no pay dodo na feel say enu kra be energizer ediama Arsenal bobo kode sansa English club no moko competition ewo Europa this season no utumi say tuma na kama edi amom no Oliver Glasner metiti so pain be ko na so be ko dia hwa na oba mate so mo so makodi nkomo Anthony Ariola anom peso mo de Crystal Palace aduma no edi ma Anthony Ariola but enkoba kakra mensaka se koba se Anthony Ariola antimi anje dia ene ya se Frank James Lampard and obetima ba be dia aduma no aye dama Crystal Palace bobo kono ene ya am de tamete ewo England no pay make tire dama na ma menko Senegal na menko din komo kakra wo ko Senegal ma qualify mo ko World Cup na no do mo squad list crop papa papi tiao na yo mo head coach na besina yasa brante we na so pay we head coach adama Senegal ne contract eba na we February busuminum atase etem kradada and yase Senegal efe no ene ne tina senia ba ni nyina ya ne se won be man contract extension na watumi de Senegal akọ World Cup no abo mo nyina tiase wo matenase ama ne contract details ni nyina no bibia aba besine wose anya de se ne nsaka official document na wo betumi de ne pen SCP pa no so na wasan na tasa ampa won no ye Senegal na team head coach no anya de se aban no ni efe nyina adi document bi adi ama no na no do so ho maka tense ene omon prepare omon metu kwan na omon koye prepare se na be ya wake up no metumi akwakobo omon hu adwaye won beko campaign ansa na wake up no e be start no so start yesi be 2 days ni won frɛ papa na wo so no won tu kwan bia enya de so de Senegalese national team no e be tu kwan te so aban no ni efe no ama na nkrata etre se won na contract ata so ye head coach and so edema Senegal national team no na mekwadi di nkomo kakra fifa chesa den ana ma de na dila yesi Senegal for na dredge ne ho se wono kra no suben bi okoda na di o Morocco no ata se ma ban kra ekoye di momo se papa ekra pese o man 5 matches ban ata se no abibidem ha aba na set team assignment bia went to be internet in 5 matches and for Senegal man better enya World Cup air level na se enya international level eno ntbi emanent na bet and for Senegal na set team no wabra mo so akọ World Cup better yes Senegal for no twetwa mo na ase ana papa se na tinton tan se enya nta enya ntia mo enya nsamia ono so nko enya de so ni players ne kwa bekwa ko trading e wo bi man so na nka se World Cup no edu akwa kwagina che a Senegal na set team headquarter ene yankoba kakwa mensaka e wo dwumade so na no pay make tire adiama na yesa seresem sa no ada yesi o amanfo nyina aba Brazil wo mo na sa team ho se players ni nyina ba na kwa
kwabna ansa training there anopa ba this time na chese team na hate mo mu kwa training baby a we dey fitire ko ekopin 5 ni team ni be training na wo hwese adopa no wo mu kodu ese obi ayi ni boot egu no obi a ekọ park no so e se ne magina wa kan se egu ni bo ani ebisa ansa na chairman wo ko training na ma mesene ko se me na ya me ya no hey kaje wona ya wo ya ha ebire yimo na wa me je players we che kwabna obeka ma beka to se yesi ni na ni fade nentu no wo problem wo minim sa oba sa kunya kwa obrimo eno de si Neymar so tibi training eteno adam pato reporter mensaka se Neymar timen training ni nyina ne se ne calf injury no eguso ha brand ni ye pa eteno adam wan training na yes Brazil for no fani bi adwa se na we ya ka akwai no wonto no ansa na wake up ya start mun change no tom yes pen for kwa de home kra sanka yese no anka bi anka no pay ebia prezo we feri de communicate bia beba ana se kala so te be kasa kwa no obi anka so wo munyina yo kenti enya ba bia na edu ukọ Brazil ade opera kwa ya de ne kwa na ade ye dia ne na mienu ni adwuma na ya de ne kwa mo kasa ei munya butiro nti ade na erezi awiase no be 4 players pe sa 1 Baba Rahman. Number 2, Neymar. Number 3, Trent Alexander-Arnold. She said the whole word. How many players will be able to teach you know? Bakonati and team. I know Neymar. They message at Senano pay me catchre. And them Felipe Luis. Once ya Kasan Koba Bedia Jumanom. Our Chelsea na Omodia Mansabi Alonso. Yet say yesi Anka Obeko Portugania de Diana Sadam fa reporter. Bensaka say AS Monaco. When you kwasa contract at Yamomo. A 2 years contract and wakako signing into she said Salis Muhammad me patro ni head coach wani be tuma Felipe Luis ano AS Monaco dia from Makati at the Eba na Evan Gisant kwabna akoda we wunim say wodi 2 medals wabedi Europa League dia na wadi Conference League there na obo 7 matches edema Aston Villa tama wo mu boy Europa League matches no ansa na January wo movie edi aba Crystal Palace boboko no na uko UEFA mra ne chese competition bi on bebo bi aba start abobia ansa na obefiri obia no se sa competition on bono mo jimeda sa ka humbi entabrante na wadi 2 trophies in one season wadi UEFA Europa League and wadi UEFA Conference League anu aye Evan Gisang wanu ye player edema Crystal Palace bobo kwada no ye reporter eba ewo dwumade so na no pay make it ready am na kwabna safe afa na musika na ba betojo kana mutua adiama Ruben Amorim no afe na aba yesi sika na nka say 16.7 million pounds 16.7 million pounds anum sika mutua as a compensation adi amo pay na time Manchester United boboko no enso epamo na na reporter mensaka ewo dwumade so na no na me coding koma kakra ekoye Marco Silva Fulham head coach no mobeka na no da mbabeka cham say Jose Mourinho adwuma no one okwakoye no Benfica na time mensaka say wo mu no pay na transe ama yeso ma reach agreement 3 years contract ana na nkomu anim so betima wiwe bibia na to dia mo pay no na to na nkasa de say 2 years or options so betima extend another year at the account say akwakoye 2 years contract yeso ma wiwe bibia akọ official communique agreement no e betimi abana for penyanity at the Marco Silva as what makwakoye atuma no at the Benfica no your reporter mensa eka ewo dwumade so a na no pe me ka tire dia ba na yaso ko madeda so high do so mo ye campaign na sania ayi na no da Barca for your mo campaign ene omo president okosa wo stadium a okoyi ye do anyina ka banku a ye wala port anka na sa politicians na go we there eka banku atese wala port anka so se di nyina papa we koye bi ene okosa stadium na okopra madi de edu so a kwabna ayampia pa ayampia omo de ende we ni yententia pa we ka na we ka ayampia we to na we nso atom na eno adopanya ni dinadi aye Enrique requirement ana me ko dina na ti kakra he ne campaign no message odi ko kwabna papa ne mana no so we campaign madi de play fans ni nyina obi abesalami yama jesi ani say
na obi aba pre Madrid the president na say wake up no obi aba say Lamine Yamal dey no say Fiorentino players adwuma funti Madrid the player bia no your friend was Spanish national team na kwabra with team player anko bia hwan dey na aba say ene Lamine Yamal dey na aba say ento o say no kire Madrid sisi baby a Madrid aba bedu ene say yes players e was Spain power baby a team nimfrum every no Madrid player bia no a o ka the Spanish squad no I don't know playing say nim gwasesam e de Madrid enti wo monto aba mfama no wo monto aba de man na o de Jurgen Klopp oba number 2 o de openya ni team ati Erling Haaland edeba na o ma ba be yetuma no ati ama team ani team ati Madrid oba so Santiago Bernabeu no wose ne ma pi e ho ye so mo ye ni nyina no de ba na fe o ma ba be yetuma no ati ama de Madrid distance ani reporter mensa e ka openya ni de Enrique Requame presidential aspirant edema Madrid o mo presidential race o mo so ekwe na owe ya papa meko Fiorentino players nso ko ya one day say the say old players no ya no ato nsa no de afro say brana wo campaign bla beta na team na say no ada Ronaldo Lazario na ono nso ho Roberto Carlos ho Santiago Solawi wo mu nyina no ada say wo mu ebae amate so beta papa na team na kwabna nyame anim nie won say wo ye open na was dignities na wo mu andeka se mpra ade no so epnu ente no ada ene podium o man to ya wo kasa nyina na tese wo frase o bra na bra won so bra beka wa adwene kakra Roberto Carlos nyina ebae mate so be kasa amane man so ye kama no aye Fiorentino Perez so no se ne side no dia na oye e wo dwumade so na Mason Greenwood sisia no enkofo se ne bo pa no aye 55 million euros 55 million euros Olympic Dumase as is a Roma aye ready o mo first kanamra ene o mo de bade na brante ne betwe akwakosane e de ma Roma bobo kwesa say yes AS Roma ese wo mo fifi on peso mo miamiamu ye na season Scudetto no eso mo sutimiti e wo Italy and 55 million so mo so mo ye ready dia ene o betuma nya Mason Greenwood na fe wa ba ye tuma na ejamo ma ne reporter mensa eka e wo tuma die so now Barcelona for no mo ntwemba me na menya sa so we fama mo ansa ye baba kwa na obi sa se na Anthony Gordon no se yete se okọ Bayern na die na esi ye nti Anthony Gordon entimi anko Bayern asisia no woko Barcelona bini dia wose na ni tuye pampato die si ye pampati ne yesa brante no ne Bayern for evie personal terms kwabro mu agree ama jomodi ma brante no yo okay yes omodi ma brante no wo yo okay enti Bayern any Anthony Gordon any ni agent there no problem be any ho but yes problem no ebedina wo mu any Newcastle ntem esanse yes Bayern for say do say omo pa brante no ma wi brante the contract negotiation per week be score bet no e bona nka so omodi to no there enya de so ma ye ready say 80 million pounds no betimi atua enti say ebia say cry for per Newcastle for Pepadia and this can Kabaya and Omonso and Tiso and from Omona reporter men say Kaya said yes Newcastle for Catom Omodia Buono and now there's so much to be Biantido so am I ready so met me at Brantendia and you won't try 10 million they say and yes Kabia who try 10 million now what the about the fact that we are problem be in the room yes no Anabasa 40 Samna I know my friend agent no because yes Barcelona decline any team and it didn't Newcastle every tier agreement and yes Newcastle kato masa akudani boni 80 million and it's a Barca for betime atwa dia and omuni problem bia and yes kwabna Barcelona for kato masa ebo na wosoro enti nkabaya nka omo hana anka omo ntiso aka na yes conference wo dabi bia payment mode na ebetimi asesa kakra bia no ana tese asesa kakra beta 80 million de omo twomu muten ene abetene pe eno na ombete and yes Barcelona for kato masa okay sasa no moka 80 million no wo so are ready so betimi atua na by first no dem so butwa 70 million not as a plus of 10 and so ababeka ho and this ombeti asiade a e de omani akoda no so enwehwe na fe so mo reach to abrancha de din and so Anthony Gordon kwabra first price in 70 and abasa 40 ase and abasa FN agent no anom katen so yatese money buy and communicate no mwentimi anrete na yasi sika no
nkofo so mutimi tua ye Barcelona for de mutim ne pa ne ye betimi atua entenke be yanka me entrance na ye hwe personal terms no o kwabena ye so mutrance amdu ana wakra na Anthony God na tiase ne agent na tiase ateze isi ade sa brante na switch entibotiti sa brante na ko Bayern wanya nkwa reason ani bibia ye say Bayern for any Newcastle ntimi anreche payment plan no ana Barcelona ntimi emite eni ntina brante na edwane Barcelona abobo Corinthians no ye nkoba kakran so eba dwumadi so now se okwa hwan biem na eba Julian Alvarez kwabna be 2 days ago ana yesi Julian Alvarez ekokacha Atletico Madrid mpemfo na se wono so dia ya no onya diu fufuro beko enti se diu bi ba wo mni hu nkobo se ombema na kwanya nso team bi ba anko mpese omni team ni di nkobo ana yesi Atletico Madrid enya atiase anasa because omni option bia enti dia aya yesi Barcelona anya akwada nde wanso mo komedi nde wo medical di bebre ama oni Barcelona personal terms dia enya issue club da big issue between Barcelona and Atletico Madrid and pay make say if the Barcelona time ekopim 12 Barcelona so mo do official bid na eko na official bid first choice ne kwa and o mewu de wa de ne besi akona metiti bibi say Barcelona asatano no mo say o mo de Ferran Torres ebe so sika so no mo de abrante ne kom fixed price no person mo twa 70 to say de o mo here for Anthony Gordon na ebia o mo de player e de so Jamal Atletico Madrid na nya bia kwa we 150 million euros anu ye de Atletico Madrid enso apem anya we kwa Atletico Madrid say enya less than 130 million euros ano mo pay for Julian Alvarez and in koba kakra men say ka say Barca so mo kwa yo mo official bid esa say nrota ada o mo ne akoda ne agent no esa sa meeting na wo mo ene Anthony Gordon mo kwa no wo mo ye sa meeting kwa na wo man so de so ana wo mo enso ni Julian Alvarez entora ade nso edi nkobo entoma we ya Barca make us mo prepare na fe so mo fail bid no etima ko fail bid ne kwa ani ebe u Atletico Madrid ebe dia tuma na so mo nyintu better elsewhere e wo Chelsea wo kwa Chelsea Jesse Philip Zagosen asa ko Chelsea for obiem sa one day kwa no beko esa sa kwa na ni tiri hu apa na kro nya de no so ya starter e wo Chelsea wono ani tiri hu afu entimi tina Chelsea sa wa bra boy for bin sa se wono so de go no ni minute ento ya ampota amafo ko mo na sa menti anko da Chelsea na anka efra na anka nya bad nti ya sa branta no aka ta Chelsea sa nya pa de ne o mo fa ni colon na fe wono so ko go hene sabrim sa ne ma betimi akoye de amana ane ye flip girls and goalkeeper at the Chelsea reporter men say kan here na yase Enzo Fernandez Enzo ni agent no wo makata Chelsea for so mo so beko wo bakaya ni agent ne beka say o mo exploit enti o mo exploit wi a de bebe bia on be mo bia so atem kwabra de amen say kan say yase curtain so beko enti say Chelsea ni option say bi on beka bibi padi ato akoda na sum amu atena na say ene o meja akoda ne kwa na na nkoma bi ametete aya say yase Barcelona so ma say players we team Marcus Rashford de o mo fare nya hwe yase obi 2000 for say anka wo mo ton Julian wo mo ton Fernandez no maton Joao Pedro already Barca say wo mo pe Joao Pedro Copa man so obeko Copa man ya na no Daniel say ton 200 million pounds no Copa say dey 50 abona ko so ya 70 ko asa sisi emu ahwehwan enti yase akwa bi 2004 for say sa 3 players ni nanom Chelsea betumanya 300 million pounds Kopama Joao Pedro ana afe Enzo Fernandez and this emante no mu insisi store na mbakwa dia wo munye omumu na bia nkwa wo mfa kakra 30 million bi empone nkonko fa Marcus Rashford emfa ne mna Chelsea na nkaja wo munye players ne kwa ne reporter mensa eka ewo dwumadi so a ena na pa mi kete dia mana ado ne yesi nkobo bi akoso yese se Chelsea ama Enzo Fernandez kwa one player so ya de pa no Crystal Palace wo mu player ni dey Adam Watten yesi akoda ne ye good papa we close to Enzo bono and this Enzo be ya tetemante na ne meko ana Chelsea mi mo be omunya no kwan we enyo no kwan ni obi a wo ba Chelsea wo bo Chelsea Chelsea papa no player papa nyina ba ko enti enyo no Enzo no ba brofo Chelsea
so wo munja no mo nkofa da mo waten emfa na mena ne reporter mensa kam e wo dwuma de so beta so opedo ne de already bulukofo na nya ka te team bia so ye untouchable one de obi antimi fa ne sanka wo ba nya de so meton player no ade na mena ne reporter mensa kam na yesi Arsenal for say recruitment no munya wie esa next season one person mu league ni biem next season one person Champions League no mu so etimite say this season de omutimi dia anya hwe kombetimi ya adwuma no entomo kuso omoko Aston Villa enya hwe adwuma omoko akoye nyina ya so mu hia replacement ene Morgan Rogers wo mu fi say Morgan Rogers ba wo betima ya adwuma ne kama edema Aston Villa omna mepoa amatu no mesem kene ne reporter mensa aka e adwuma de so Trent Alexander-Arnold update mensa ka say yes Branton so e ko Tottenham Hotspur and after so free Liverpool no wo ko Tottenham na for ni Roberto De Zerbi akoye adwuma personal terms no bibi o ma agree ade ma ina anso ekoye ane reporter mensa kam na team president anso opinion team ati aya Morata ane ye inter ana mikoe na president si yanka mo bianta se Alexandro Bastoni ane Bastoni di no tintontai awu anya de se betimi atraso biem esan se nkrofo no de wo mo si ya no ane de wo mo nsa esi se so mboto mo first kademra no mo aso ne ade no wo mo so fans ni nyambote Alexandro Bastoni na nya de se wo bia ene reporter mensa kana my support no so yes AC Milan adwuma no say after World Cup no obetumi eta USM adwuma no de ato na fe waba aba befa na wakwa akoye adwuma no enso adi ama pato AC Milan ene reporter eba adwuma de so say uko de US nasa men's team na wono no okra team no ye adwuma no kama adi ama no so my support no ne reporter eba adwuma de so ne na Madrid Fiorentino Perez and so akasa was it for the last by 2 years near amount for officer and near man ko from kwabna so we cry and said no 2 years papa bia ne ade now no dia no mo 36 La Liga title and the 15th UEFA Champions League no cry and near man ko say no mo pen the better next season there bibia ko ya Madrid ebe ya adwuma no ama Madrid distance so say near man ayo okay and near reporter mensaka na mo dia mo he kwabna say Baba Raman dia no ebiesi o baba dia na ebiesi ene Joseph Pinto right kwabna ebiesi na dia esi Netherlands Ronald Koeman say oya ne call up no wo mu wa brante ne dia Zen Fleming Premier League Burnley goals o he no why 11 goals wo mu ye was so afre Verhos as a drop for bizarre papa why are they binyami anim ni ye just e kwa we na ko Manchester United and Manchester say we defender no say na Verhos there no kwa o he na say yentini de wa yira kra ayade no aba be pie with team a wo bi akwa bi wo Premier League no wa say 11 goals after the Premier League wo boy what you asema runa koma ka ai obisa say who o di ma kwa de kra di pato enya Ghana kwada ya kola pasem wo Ronald Koeman ko bis hanza one first leni ya cancer Flemina wo bi so mu se hu chaza kwankra onna ni reader so na nkaze wo kwa go Verhos yusu nyade wo Verhos pa na wo he brante de Zen Flemina bo dia ankanya Verhos akati kra na oben so beta dia na bibia o ho atesem amanfo no bisa se papa nyame anim ni wo ye so pa so ba odidi ansana wo ba be niam na eno ye report eja eba ewo dwumadi so na no pe ye ka etire kakra enso ede aba dia ende kwabna ma ye fancy wa na me hade